يوم الجمعة يوم البركة سيد الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بقوته واصطفى جبريل لحمل رسالته واصطفى ميكائيل لقطرته واصطفى ملك الموت لقبضته واصطفى إسرافيل لنفخته. نبئوني عن الأرش وعن عظمته، نبئوني عن الكرسي وعن حملته، نبئوني عن الموت وسكرته، نبئوني عن القبر وضمته، نبئوني عن الميزان وخفته، نبئوني عن آدم وكلمات توبته، نبئوني عن نوح وسفينته، نبئوني عن صالح وناقته، نبئوني عن يحيى وبشارته، نبئوني عن زكريا وفصاحته، نبئوني عن يوسف وإخوته، نبئوني عن الصديق وركته، نبئوني عن عمر وشهامته، نبئوني عن عثمان وعفته وحيائه، نبئوني عن علي وشجاعته، نبئوني عن محمد في بعثته وفي مولده، نبئوني عن محمد في زوجته وفي أمته، نبئوني عن محمد في أمانته وفي لوائه وفي حوضه، فالكل يوم القيامة في شفاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا هماة المسلمين وحراس العقيدة، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك أن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار مقامه، والله ولي ذلك والقادر عليه. Puasin sanglit kapamuji pakatunggal simahasud simahatinggi Allah, sarta salawat iwan salam panabi pilihan amuin nabi pamumukuhan addat junjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawut pakatan ahli keluarga niya, lapayna ingkatan lundang karabat kasahabatan niya. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna kabuka, sarta ayaw kamu magrida mikimatay bat malingkan alam likusan sing ka-Islam sampurna. Mga kausbogbog sin agama Islam, inuupihan pangawaan na to pakaradyaan apag da'wa apag dunyaron niya singkitan niyo wayroon na ruwaing buat malengka na munen junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapag da'wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon miyagad atawakan kaya lukis sim mga kaulamaan sing kita niyo banguno yung pagbahasa kun manhajud da'wah padduman sim pagda'wa sin junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alawm kauhaan tagto katahon pagdamaw kanya sin Jibril alaihi salam simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalukis yung mga kaulamaan sing kita niyo kauhaan tag-unom manhaj padduman aturan bang biadinin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagda'wa nagpasaplag sin agama Islam.
Tawiya gatus tawiya matawag din katutan niyo. Nagdaraawa suway magad hamanhad padduman simpagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa impangasubo kimugdan daw ka atawakan nakaurol daw kita nyo hamatan manhaj simpagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagdaang kauhan taghunong manhaj padduman kalukis sim mga kaulamaan sing kita nyo lasa maniu tiyo kumawa kita nyo misanda kuman hambuok parwa manhaj padduman sim pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Limpal sim mga kaulamaan sing kita nyo mura'atu afham al-mukhatabin aw mura'atu ahwal al-mukhatabin. Pag-ingaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkahalan sin mga manusia pagtunyukan niya. Pagpasampayan niya sin pamando niya. Piyakay sin mga kaulamaan sin kita nyo piyagtuko hamanhaj liukis nila. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فقال معاذ بن جبل أفلا أبشر بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكئ ولم يخبر بها معاذ بن جبل إلا عند آخر حياته تعثما. Hadis riwayat sin Imam Bukhari wa Muslim dengan Anas radhiyallahu anhu. In akhi sin Anas bunal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Muad ibn Jabal. Iwan sin Muad ibn Jabal radifuhu ala ar-rahli. Ay yaun im Muad ibn Jabal atay Quran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya kahantang imaangkas siya bang mga upama kun hamasatan yubihaun imaangkas siya yaun hatay Quran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangura sila hatas unta. Ay bimaana nagbawak intaykod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mimikit mo padaghal sin Muad ibn Jabal. Tiyawag sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muad. Tiyagdaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikabtangan niya, isabdan niya, hawrupon nida. Lang sin mga kaulamaan sin kita nyo amin parok hawaha sa Arab. Banglong niya tiyagdaan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, in khitab niya, in tunyukan sin ayat niya. Dahil hawrupon nida, huruf ipagtatawag, pandu kakaw ang pakaradyaan, lando dakula pagpuas sin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Upamahan niya parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Sumasaan in panawag pagpuas in panawag-tawag yan. Khabar baita pangdaaki tungod pa pag-ibadat. Sumasaan pagpuas in panawag-tawag sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Pangdaaki panglangi hari papahinangon sin hambuok pakaradya. Biya na sin haparman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladhina amanu. Tiyawag mga bariman. Pagpuas sin panawag-tawag unin pakaradyaan lando dakula. Kutiba alaikumus siyam. Sumasaan makawas sa kita nyo bihat to ayat. Sumasaan. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. O kamu mga bariman. Pagpuas sin panawag-tawag liyang sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Mga bariman. Ayaw magbansag ginhang katawreng kaniyo mamong. In kami imbangsa na mo, impihak na mo, inliod na mo, lawi marayaw rin kami.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyawag niya Muaz ibn Jabal nakatu parahal yaon dahataykod niya Muaz ibn Jabal. Bang mga paruunon tamamarahin na sa tawag makaminsan, di rungog na si Muaz ibn Jabal. Sumakawa, tiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Muaz nakatu. Sarta si mambong in Muaz ibn Jabal. Labbayka ya Rasulullah wa sa'dayk. Yari ako lang niya, ya Rasulullah, sadya, sumambag sin panawag-tawag mo, sarta makuyag ako lando. Huminang bang uno, indaakan mo ka, kuwang may ta mo ako tiyawag. Nakatu, piagbalik-balik. Laong sin mga ulama, balaga, pagtawag sa laong ni usdubot tashriq. Ay bimaana in kawayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan nakatu niya piagbalik-balikan tiyawag in Muaz ibn Jabal, para halyaon dahataykod niya. In kawayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaago niya hiwayta kam Muad, impakaradjaan dakula. Bang may ta niya tiyawag, in kawayaan niya amuin, halawang pamikil marayaw in Muad ibn Jabal. Unim ba ita kalakula kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gisiyusi. In magnekseksi pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan magnekseksi papagnabi ko. Sidqan min qalbiki, matutuod halong pangatayan niya. Buat malengkan haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala in jasad niya apinar ka jahannam. Unin agi kanya si Muaz. Afala ubashiru bihan nas. Bang baha ya Rasulullah, baita antay mga manusia. Simbiyaita mo yun ikaku. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan yabtakilu. Na ayatahawanu. Gaan-gaanon nila nasadya. Impagtunay sin mga dia akan ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na imbogbukan nila magleksaksi na sadya, magla ilaha illallah na sadya sila, hari na sila huminang sin uno-uno na ibadat. Dahil hasawabiyat to im Muaz ibn Jabal, wala niya. Kaya panuysoy, imbiyayta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halungay sin kabuhi niya, buat malengkan suway na hahinapusan sin insihanaja sa karatal maut na, ta'assuman kalna buka niya manaykod deng halbabaw kumi nagdara siya amanat wala niya kapasampay. Manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ingaton niya. Ingkahalan simmano siya pagpasampayan niya. Ang padu hadis fi marawahul Bukhari min hadisi Abu Dharr radhiyallahu anhu. Ambok riwayat din kan Abu Dharr. Ambok riwayat din kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nangasubo sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sibo pangasubo. Sumakawa di magsibuin jawab kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi sin Abu Dharr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Uno ta in amal ibadat sa afdal na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi thumma al-jihadu fi sabilillah. Ya Abu Dharr, in afdal amal ibadat, amo na in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas in pag-iman pa Tuhan, amo na in mag-jihad fi sabilillah. In Ibn Mas'ud, damit yan nangasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biada sin pangasubo sin Abu Dharr. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Uno ta in amal ibadat sa afdal na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Mas'ud, as-salatu liwaqtiha, thumma al-birru wal walidain. Ya Ibn Mas'ud, in afdal ibadat, amal ibadat pahadarat sin Allah ta'ala, amo na in sambahayang hatarutan tu waktu niya. Mahuli, pagpuas yato amo na in pagbakti parwa maas. Bangtan yurong dungan in dua hadis, sibu impangasubo sin dua sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa, may ta di magsibu in jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parwa sahabat yun. Uno, nag-favoritism in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukod. Sumakawa, manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-ingaton niya in kahalan sin tao,
pagpasampayan niya sin da'wah. Pag-ingaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahalan sin tao magpangasubukan niya. Daong sin mga kaulamaan sin kita niya. Hangkan yat tu jawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Abu Dzar radhiyallahu anhu sinin afdal ibadat po as pagdeng hapag-iman patuhan amo na magluwas lungsad fi sabilillah. Akal na lang sin mga kaulamaan sin kita niya. Amo yatin ibadat matupkan Abu Dzar rin. Sabab in siya usog dakula. Usog mapahon. Matup katutupan kanya im magluwas lungsad fi sabilillah. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu usog sibi. Bangsa sumuot na kamis. Daantang hangir yan. Bihatin pagkatao sin Ibnu Mas'ud. Usog sibi. Kaya pagtuk sin Rasul sallallahu alaihi wasallam niya na Mas'ud. Bukon katutupan mo magparang sabi. Kal na usog sibi ka. Damit yan na nasabot haasar. Den kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rajulani jaa ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dua usog, met to pa Ibnu Abbas. Nangasubo, Ibnu Abbas. Uno, aun kakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamano siya, mamuno, ginhawa. Inaki sin Ibnu Abbas, way. Ini ginusog. Wala ada nakalayo di matongin ang bukusog ng aso. Ibnu Abbas, uno, ang kakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamano siya, mamuno ginhawa. Inagi sin Ibnu Abbas, awon. May tayat to sibo, impangaso, sumagawa di magsibo in jawab. Hasawab nagkaupi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hamanhaj. Padduman sin pagda'wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo impag-ingaton niya na kahalan sin mano siya pagdahon niya magbisara. Pagpasampayan niya, pagjawaban niya, pagdihilan niya pituwa. Lang sin mga kaulaman sin kita impanagnaan usog hangkan sa jawaban sin Ibnu Abbas, wayroon kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamano siya. Mamuno pagkahin niya, abukon hak kapatot sin sara. Akal na kita sin Ibnu Abbas, hamata sin usog yaw nimbong si Iwan sin Dukal. Sung pa siya mamuno tao, wala pa siya nakapamuno. Mimbabil awla, jawaban sa sin Ibnu Abbas, wayroon kaampunan sin Tuhan. Hamano siya, mamuno, ginhawa, abukon hak kapatot sin sara, asupaya di niya na, mahinang banguno insung niya hinangon niya tamon mamuno ginhawa. Ang panabiyas sa sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu in ayat, farman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, man qatala mu'minan muta'ammidan, fajazauhu jahannam khalidan mukhallidan fiha. Isiyusuyo mamuno beriman, bukon hak kapatot sin sara. Apa yang tuuran niya? Natungbasan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala jahannam. Pinarka jahannam khalidan mukhallidan fiha. Tatap salama-lama siya maghula halom sina pinarka jahannam. Ada pun in hikaro usog. Amo imyat to kan Ibnu Abbas nangasubo biara simpangasubo simpanagnan usog yato. Bang ang kakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya mamuno pagkahin niya. Bukon hak kapatot sin sara. In jawab sin Ibnu Abbas aun. Akal na kita sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hamata sin usog yaonin pagsusun. Ay bimakna ubos na siya, bakas na nagkamuno tao, nagsusun na siya. Mabaya siya magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, simbakas parudusahan na hinang niya. Ang panabiyas sa sin Ibnu Abbas in ayat, paruman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal to din Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Umampun, di siya umampun, simparudusahan, simmano siya, miyatay, halong kakupuran, halong pagsyirik. Umampunin Allah subhanahu wa ta'ala, hariin diin na impardusahan sin ipon niya, hariin diin din kabayaan niya ampunan. Mura'atu ahwal al-mukhatabin. Pag-ingaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hal, sin mga mano siya pagdahon niya magbisara. Manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagda'wa. Nalimpal, hadis din kan riwayat sin Imam Abu Dawud. In hadis ini fihi nazar. In sanad niya aun pagkadaif. Walakin istadalla bihal fuqaha. Piyak dalil si mga kaulamaan sing kita niya. Min babi amanatil ilm. Amana ilmiya in subay tasabbutun in darajat sin hadis.
in kana fihi dha'fa, misampay in kaunan niya sa ang pagkadaif. Amana ilmiyan sabutan tayo hadis yang dhaif. Wairun salla niya, bang mambukon mungkar, atawa kan mawdu. Hadis mungkar sabutan mo hababaw mimbar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kadhib, hadis puting. Dan harus sarakula. Ang pagkaumian kala Rasulullah sin wala to inakapagsabden Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uni sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hisiyo imag himuting ka ko apyag tuuran niya na tumaga man sa lilingkuran na api narka jahannam. In hadis aw pagkadaif walakin istadalla bihal fuqaha. Aw riwayat sin Imam Abu Dawud miyat indo usog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sin Imam Abu Dawud ista'dana rajulani ay mikitugot indo usog yang para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aro kaing riwayat nangasubo sila. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam limatong inambok usog. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah adlaw Ramadan. Babatal kakalawon ngayon po asa ko bang ako sumiyom asawa ko. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, babatalin po asa mo. Wala pa nakalayo. Di matong inambok usog. Ya Rasulullah, babatal kakalawon ngayon po asa ko bang ako sumiyom asawa ko. Ya kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam di. Nagyaturi indo sahaba yawn alupan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaingatan ko sa ambang unim na sing pagyaturi nyo karon. Doon hay nililay sin mga kaulamaan sing kita bang may tabihat to. Sibo pangasumo sumagawa di magsibo in jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inaki sin mga kaulamaan sing kita nyo panagnaan usog amoy nangasubo. Bang mabatal kakaimpuasan niya, adlaw sin Ramadan bang sa simiyom asawan niya, iyan sa sin nabihuon, atawakan ayaw ko sumiyom, asawab in panagnan usog yato syabun, usog bata wago. Akusogin syahwat niya. Imukaddimatul jima'a mo na pagsiyom, pagulin. Ara kalaki ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara kalalami parang hato. Mahinang niya bang siya tiyukutan sumiyom sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paasawan niya. Ada pun inusog hikarwa, syaikhun kabir. Usog lungkog na sing kalaas. Bukon ni maksud niya sumiyom paasawan niya, bat in siya kakasyahwat. Bukon. Ang kaniyan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mabatalim po asawan. Oo, in hadis balikan ko, fihi dha'fa. Ang pagkadaif niya. Sumagawa min babi amana ilmiya, siyabut na. In darajat sin hadis yato iban piyag istadalla bihil fuqaha piyag dalil sin mga fuqaha kaulamaan sin kita nyo in hadis yato kawaakan tanyo kakitawan fit yato manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag da'wa niya bihaon in kita nyo nagdara awa magda'wa suway tanyo paglilingon in kahalan sin kauman pagsurong tani, in kahalan sim mga mano siya pagpatumtuman tani, in kahalan sim mga mano siya pagdihilan tanyo pitwa. Asupaya maginggong hapakaradya ang pag-agam. Bangsa upama, dimihi alas abilin misal, in Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, nakakattos siya pa Basra, pa Iraq. Madhab sin Imam Shafi'i na Shafi'i ang madhab niya kadim, ang madhab niya jadid. Madhab niya jadid amo na in suway sa nakapayjib. Madhab kadim amo na in ha Basra pa siya. Nakakatto siya pa Iraq, nakasambahayang siya masjid sing kamuriran sin Imam Aba Hanifa. Yaon doon nakahadir in imaman. Madhab Hanafi bangkaw makawas sa kakitaban fiqh sin Hanafiyah qala al-imaman in akilaw nga sin dua imam imaksud din dito amo na in Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani iban sin Imam Aba Yusuf sila na yaon karwa in nagpasatlag sin madhab sin Imam An-Nu'man Aba Hanifa
Imam Abu Hanifah. Hamadzhab sin Imam Hanafi, di magpatanog bismillah. Demikian di magkukunot hasu. Pag-ingat sin mga tao, habasra sinyaon di matong kanila. In imam da pula sin dunya, bilang panglaggo ikan niya, hirmat nila yakaw Imam Shafi'i, bang makajari ikaw ni mag-imam kamo sa bahayang. Ang bahayang fajr. Imam ni Imam Shafi'i sa bahayang fajr. Hamadzhab sin Imam Shafi'i, suway magpatanog bismillah. Mustahab yung magkunot. Suway magkunot sa bahayang subo. Hawak tuman nag-imam sa bahayang fajr. In Imam Shafi'i, wala sa nagpatanog sin bismillah. Wala ada isab sa nagkunot asam bahayang subo. Hawak tuyo. Pagpuasit tuya subo na sa sing kamuriran, sim Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Yakaw imam, uno, ang mga kato, nagtaradyo na ko, biniin mo na, impapanaw mo, hamadhab mo, amin suway magpatanog bismillah, iwan suway magkunot. Inikisin Imam Shafi'i rahimahullah, wala. Imadhab ko amura, magpatanog bismillah, magkukunot ako subo. Namayta ko ya imam, hawak to na po ko pag imam, wala ko nagpatanog sim bismillah. Wala din sab ko nagkunot. Panglaggo ikulong niya. Apapanaw sin imam akaran ni. Pag-addat ko sin papanaw sin madhhab akaran ni. Manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyaupihan sin mga kaulamaan. Narika to tanyo bang saupa makita nakangadji hawa hula. Madhhab ta nagdarawa kita Hanabila. Di kita magpatanog bismillah. Di kita magkukunot. Bang kita makakawon pakauman nagmamadhab sin Imam Shafi'i magpatanog bismillah magkukunot. Unin hinangon ta. Manhaj sin akaron ta. Manhaj sin Rasulullah ta manhaj sin hawa nafsu ta. Suway manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mura'atu ahwal al-mukhatabin. Pag-ingaton niya yung kahalan sin mga mano siya pagpasampayan niya. Pag-ingaton niya yung kahalan, bangunin kahalan sin tao hakauman niyan. Suway bihat to. Manhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangin kita nyo nagdara awam yamakad. Hamanhaj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kita nyo sumod pa kauman. Bangin tao naglalasa, nagkakasila sa halom sin kauman. Suway magduruhon. Ingkas pagkasiwan paglasa nila. Bukon bang kita nyo sumod maun, mahinang parasababan, hikabuulak sin pangatayan, sin tao hakauman. Biya sin rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In khadraji wan sin aus, piyuan tahon nagbuno. Imuhanim yatay kanila. Manhaj rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simod maun kanila bukon hat nakapagsulot indua pihak. Sambil nakapagtaymang hudaa ka ma-Islam. So ay wihat to. In hinangon sing kita nyo nagdaraawa. Nyamakad hamanhad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin mahinang kita nyo uwat sin society. Bang tanyo lilingon labin lagdo sin musiba jimajatu hamasatan nyo wihaon. Labi. Ayaw tanyo palo paakaron in luag sin pamaham sin kita niyo. Hakakiti sin akal tanyo. Ayaw. Ayaw tanyo paakaron in luag sin pamando sin agama Islam hakakiti sin pikilan sin kita niyo. Ayaw. Sa paakaron tanyo in kakiti sin pikilan sin panghati tanyo. Haluag sin pamando sin agama Islam. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Mahuli, mga palanggo nga napag-agama, bang sa upama, aon kabtangan simanghod at tawakan nurid sin kamo. Bukon maraw hamatatay nga sin kamo, ando sura nyo ako kamaapan. Mga imamo,
Inyat to kyawa ko dengan kitab sin Allah wa dengan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangaun wala imamu inyat to ding hapana sa tisin syaitani wan ling hawa nafsuko. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Aqimis salah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun.